Padingke sang Gospel of Matthew ni chapter 21. Jengjak mang noabo paithak hati paithak week Jesus Christ ni o hasakawa bini public ministry bini earthly public ministry. Sang verse 1 by 2 sang naikike sang nogo. Oro sang nogo a Jerusalem gana sogi verse 1 by 2 o bini sagiri khorak ni no. Sakang ako gay kaisa gardano Khaja gardana nukake phyogi tu phaidi henai samani nukjago. Ga oborok Bible ni kaisa kaisa kok rok Bible ni event ni 66 books roko mention khaijak na abo hain kaisa accident ya. Au kaito ni chongmung kaito ni sovereign no event ngui phakya. Chikon manai sing jorawo khel khayang ni thong Bible ni event rok. Joto event abo kaito ni mokol tola se ngui phai abo mungsa accident ya. Even bin sagri rok no garda rutugui kaisa tu phaidi hima bo abo mungsa accident ya. Ga verse 1 by 2 khawa hai apaithak hatini sang nai phege ke o Matthew chapter 21 ni verse 1 by 2 o ke verse 3 o gatam nok ke apro bo sai horo ke bo singka ke abo sound bagi not lang tong o gada non sa ke abo the Lord need them ni sadi hin sao ke bo singka ke bin saigr no ba ke phring horo ge sing oro nugo sing Psalm 24 ni 1 dog 9 thang ke kaito se creator joto mani bini se abo joto singsa ni mani bini se abo kaitor singno nangjagya singsa kaitor nangjago swari rok kering ni phan thangtung tal athogri kri phan thangtung ang kri phan thangtung Christians poito khaina kri phan tongthong kaito sufficient Bible ni trinity kaito sufficient adam hobono phan nangya Israel mo phan nangya ga verse 3 ga haga phring haro verse 4 by 5 sung na thanga ke sung nogo je sinai je author gospel of Matthew je author Matthew botam phunu kangke aje reader no Zechariah ni chapter 9 verse 9 samai ka samni a kok nang phagya ni phunung nayo sung Bible nai ke korai hini abo tam no symbol khainke agi samai ka sam nai ke korai mane no phan ganang gai kisak khaisingnai khap khapur manu dakte abo tamna point khainke choba no point khayo gadang ke koine ne ba kabo peace no point khayo go Zechariah chapter 9 verse 9 no na thanga ke a kaito ni songri sajla singsa slamna sakang no kaitor bo mangi phaimani purpose destroy khaina bagiya tamke sumsok borok no mathangna bagise inke obo o event ngi tomora o asum saya ang sajing sakang sama hai abo sakang ni simina kok sabi pailajak te kok borajak sing samai ka sama ofli naikake Zechariah chapter 9 verse 9 Matthew chapter 21 ni verse 4 to 5 o aro sab sab bathagai o author je gospel of Matthew author Matthew reference ke rir kha Zechariah 99 a prophecy fulfill angkha verse 6 by 7 verse 6 by 7 sungtam no por mungsa singlia kok bo puno mungsa phiriglia Jesus Christ sathino abin sagir rok bo khanawoi gada duknani thangka gada nahana thangka sung verse 8 naikake sungtam no bora kabang ma afro lamao ri bolakya khazuri bedek dilakya abo tam phunung ke samai ka samni hain hai ufili nai lakake a ri sabo rojagnan upojukto je borok raja abo hai borok timisu upojukto hai normal borok ya apura royal welcome bubagra mabagai ke a khazuri bufang tamna point khain ke kaisa kaplai payei tongthok mani celebrations victory ni celebration chabo second kings chapter 9 verse 13 ong 9 thangke verse 9 no tam nukjak 90 sing tam nukharang ke hosana hani borok chirkhok la kya pro son of david nei hosana mane no save us now mathang nai son of david mane no as samai ka sama nasing phai mani a raja david nukhong ni borok borok maseng phai mane a kok no nang phakya nei tongthok jak la kya haipano boraro bujimu bujilaya ko azak ni borok azak ni crowd rok bortang wan sukang ke political hiok mungsu wan suksiu tamka jorabo a dopha rum samrajyo bai sason khaijak abo chimi buya Israel ni itihas ufili naisik ke samai ka samo tuma Persians tuma Greek tuma Babylonian potre pod dopha bai borok sason khaijaka abo haino a jorao rum samrajyo jorao bortang wan sukang ke Jesus Christ ni a public ministry jorao first time ka tam nukja ke jefro Jesus Christ Jerusalem hapai pro a sohor art koi khain kan so klei khan so 21 ni 10 no sung nai khake sung buji thang chir khogi tong lai jak borok
Hosena Hosena ni chirkhok laikya borak asuk kabangma tai ri bolaikya khazuri bedek na laikya chirkhok raja raja ni chirkhok laikya tese Jerusalem azorao pasawat jorani magibo borok kuthum lai bangjak jaga sunu o jaga no verse o chapter o verse 9 rogo a David ni busa a je promise king a masaya phaisinai amono khatungri borok teacher फोरोंनाय गाहामनो चिमि नायसिंया borok राजानो से नायसिं jak tamningke a room साम्राज्यनि authority ni under tongi tongma bagai phiokjana musuma ba borok afur khatung lai chirkhok laikya ngate kise sing biblically nain thangka bo jefru kaitor bo kathar bo kubingma bagai abo hai os ngnai bo kubi kathangma bagai tatal manirok sumsok tongma bagai manak tongma bagai abo kas gadali maya a pohor by manak distinguish ma bagai difference ma bagai abo a light a pohor disturb se khaine manak no abo ske biblically deeply na thanga ke hai impan borok afro singlai sabo borok khorok afro borok khorok sabo salayo diary hinai khorok sabo salayo David ni bosong ni borok nei je nasing phalemani hinai abo hangle potre por azoro borok sala laijak gamno verse 10 yang naite naite sing 11 paithago sungnugu a sohor kli prai thangka a same kok Matthew chapter 27 verse 51 sungnugu crucifixion khaima jorao bo a art quick khansao verse 11 sung naike ke sungtam no a jorao diari ni chirkhok laikya Nazareth of Galilee hinai bro soi a Jesus Christ no sinimaya ko baksa diari hino baksa teacher kahno baksa raja hino heaven borg sinimaya ko tan borgi phai ngap sung zoro awa haino sin church obo sung Kristo tan bagi phaikia Kristo tan bagi apam Sunday ni apai thak hateo Jerusalem hapake sung saimia sung tan wan suka azorani Jerusalem borok haino hasakawo genang chugya rang khana bagi sung Christian ungna nangoni sung wan sugo sumsok to saimano haibana sumsok busuk zorotei kuthuk busuk zorotei magnitude kotor kathar kaito ni thani busukabo manjak thai kotor abo sung saimen bagai sung savior no saimia mathangnai no saimia tam theke mathangjaknai bo saimia sumsok ni hilik mu saimia ga abo haino ungjak jorao bo Jerusalem o Matthew chapter 21 sung porikha ke baksa ba diary hno baksa ba teacher hno baksa ba raja hno baksa ba masaya hno haipno soi kathang kaitor bono osai kaham bono paithak raja abo ke saimi bor romi maya good friday salo borok no crucify khaidi hini saklainai rok sanai rok chiriknai rok tabke borok hosena hosena hani chirik thonglai gamono borok sumsok tongmani saimano hain bagina sung sameka sam ufili nakhaka Israel borok kaitor musini bisinte dagiti law ni bisinte dagiti temple ni bisinte bor sacrifice khelayo animal sacrifice but ceremonial law no bor observe khai phaisa hain bana borok sumsok ni depth sumsok pusuk kuthuk kathar kaito ni thani abo busuk ke yasa jagi simaya abo amoni man thai busuk koto semian bagi borok truly savior no borok saimia Matthew chapter 15 verse 8 bong buhuk ti bor kaito no law haban bakake kaito ni gana kerei external chaya no chimse chaya hanjau bor ni mokola bo haino borok simia azoran borok simia sum song ta wan sung ke borok bu thamani tatar kok sama simi sing wan sung but deep into China thang sum sok mane no kai tani kok ti tongi maya spiritually dead bukha kathai hain bagin sin actions bo kathai borok azoran borok tam expect khai tongmani ke Matthew chapter 21 9 Hosanna save us now huni chir khopuro bortam expect khai mani ke political leader political king se sumsok ni theke phyokna ni abono borok khakai tongmaya bortam ni ke sab saimia sumsok ni kuthuk busuk ni bagai sumsok no nakana bagai sumsok ni man thainga thimung Romans chapter 6 verse 23 Hebrew chapter 9 verse 22 Hebrew chapter 9 verse 22 tamsa thei bai simi se nakar jagai mano thei abo borok munisin thei bai mathangai maya mathangna bagai raja 100% god te 100% man nang nangnai sumsok tam demand khai justice payment khoroksa substitute kaham abo sabo paid khai kanke sajlase tebo kaham raja kaham osai kaham diari te bini yafar mong perfect na nangnai sacrifice abo borok muni sumaya zorani borok
tam asai tongman ke room no conquer khaina bagai si phaiki ani bor asa jak tongmani but Matthew chapter 20:28 tam sa but tam boi phainke bin bor no mathangna bagai sin no conquer khaina bagai thimung no mechana bagai a judgment no pairna bagai apu sabo phaiki ke a Trinity in second persons apam sane na obos min khayo no o sang tini no verse 20 chapter 21 no pori pul sung tam no gentle hanimo no Christong ka gentle Christong ka lowly ke phakyan sapuru sung tam opo tam buji jepo lowly gentle sama ko weak da kone ne hain tomo sama kone obuya tam ke aphani kok no khana suknai asazla tan bagi bo phakyan ke sumsok borok no mathangna bagai achuk sugyarong bagai phakyan sau abo hain politically sound khana tongna bagai no kone ne borok kaham humaya kai torongoi borok muni su sumsok borok bisingo phakyan sau mathangna bagai a sumsok ni paid khaina bagai te ke bo phon maya yobosi